prije svega simbol naše pobjede nad nepravdom i nad svakim zlom koje nas je u ovom životu snašlo. Na zapadu, na primjer u Americi, svaka američka zastava je simbol i svetinja američkog naroda i oni su propisali mnogobrojne zakone kada, gde i na kome mjestu može da se postavlja njihova američka zastava, koja noću, na primjer, treba da bude osvetljena da bi se vidjela sa svih strana. Mora da bude postavljena prva, to je sa desne strane, u redosledu ako ima više zastava. Diže se ujutru uz himnu kada se njoj pjeva, a spušta uveče također uz himnu kada se njoj pjeva i tako dalje. A što mene posebno boli jeste to da se za Ameriku nije ni znalo onda, kada su Srbi na Kosovu polju pod svojom srpskom zastavom, koja se također sastojala iz ovih boja, ali nisu bili možda ovako jedinstvene, branili svoju slobodu, svoju državu, svoje srpsko ime, svoju srpsku vjeru i sve one plemenite osobine našega naroda s kojima se mi i danas ponosimo. Sada ta Amerika, koja je nedavno proslavila 200-godišnjicu svoga postojanja, nažalost može mnogim Srbima da posluži za primjer kako treba da se postavljaju i da se odnose prema svojoj svetinji, odnosno prema svojoj srpskoj zastavi. Gospodine Mikić, hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, pridružujemo se željama našega gosta da srpski narod s verom u Boga postigne svoj vječiti cilj ostvarenja jedinstvenih srpske države. Srpsko je bilo i bit će ako doživi.